Maidstone and Réabhlóide. Those of us who were arrested were transferred in handcuffs to Richmond Barracks, Dublin, and subsequently transferred to England. Our crowd were marched between the files of a British regiment through the streets of Dublin, and several sections were stoned. Joe O'Doherty. Aimsir na cósca, ní déag séideag. Bailach líon na smionachar. Sé lá a war a phoblach nua. Bot náv an aia asa a lehéid a wunu. Banu a gud arm de 1500 óglach I Bailach lia. Agus vi 1500 eli fwy chwniol, lehéid I Joe O'Doherty. Dirwn I cynri chwn bós. Ach, ce an dan y ffyr eli. Turis gi o sgeilti fwy Bailach lia, agus fwy imach dyn y cosga I bob her átswl I dwysgwrt na bretan y bigi. Eisoes y mae 40 o'r gwrthryfelwyr yn yr Iwerddon wedi gorfod talu am ei brad gyda'u bywydau. Mae 2 arall wedi ei condemnio I farw, ond heb ei dienyddio. Anfonwyd 73 I benyd wasanaeth am ei hoes, a gellir galw'r gweddill o 1706 yn garcharorion gobeithiol hwyrach. Maent wedi ei cymeryd o'i gwlad ac yn aros ei tynge. Bydd eraill yn dilyn, nes llwyr lanhau yr Iwerddon o fi wrthynt. Achas beag a hig loch leitio an fápir gur giar gona. O híomh na trudaide is teip gláán a bhí an éiri amach ní déag séideag. Ach, cúi blina go leid ar gion, bhí ceannas na tíre bainte ag na héireannaí de cheann de ulchóchtaí an dóin. Cén fár tharla car chomh mór sin I giniúint na héireann. Cén fár éiri leis an gúis I 1921, nó nach rá an ach clisiú I 1960, dar leis na cineirí féin. Is I gampa géhan Frongoch I dúsgurt na bretan na bige a crú síl an cleachlaithe. Is beag go tála feiceáil an seo feasta, ach bhí tionachar as cuimse ag an áit ar chósaí staire. Next. Come on, get moving. New shirt, jacket, pair of trousers. Next. New shirt, jacket. I meas na bhar a chaith seall I Frongoch, tá deitnúr fichiid ina deachtaí dála, agus bhí ábhar uachtarán in eli. Bhí lehéidí risteard ó mar chaha, mí hála chuileán agus seántaí ó cealaí ina measc. Tar éis dún na Sasannaí na Réabhlóide chuir I bríosún éagsúla I Sasannaí, rinne siad butún mór nuair a thug siad le chéala iad ar éon láthar amháin an seo. Tá contas lúchar agin ó shrúr faoin tréimhse a chaisiad an, agus faoin na thorú sin. Corcaíoch, 6 bliana fiche díos a bhí I mícheál ó Choláin. De deimhníonna ribhe sin bhí posta go bhaile clíoch éisin. Ní roiad a ribhe sin gur fóil sé ban eisteoir ó ábhartlan na Maidstone. 5 bliana agus fiche bhí sémas ó Méileán. Fear de bhunú bailach I tríalaí san íar bhí. Bhí sésin ina bhúntóir. Is beag meas a bhí go Méileánach ar Frongoch an chéad lá ar leag sé cosán. Bhí sé cosúil le Conamara ar bhealach, a cheap mé ar an géadairc. Ach tám cínte nach bhfuil éon áit a Conamara. Cá champa a bhí a Frongoch. An campa thuí le bochán ada ámaid rud a chur cuma cheart an champa géhan ir. Seo pictiúr de champa géhan bhaile cin lár le linn chogú na nóchránach ceithre bliana dar gion. Tugann siad túram Maidstone ar an guma a bhí an champa thuí Frongoch. Corú mícheál ó Choláin go Frongoch thuí. We sleep 30 in a hut, the dimensions being 60 long even now. But I cheer them all up by asking them, what'll they do when the winter comes? Come on, you lot, we haven't got all day. Find a bed. Bhí Joe Stanley sa gampa heas.
Fyrgynnydd cloch le lotti cwnga isle chun grán istóra. Áit plúchtach a behe, ach glach jo leis gostúmla, mos leirgus an líf sé i gibán. I'm afraid you people at home are a trifle too sure of my being shortly released. The staple joke of the camp is that the first 5 years will be the worst. R.J. Lloyd Price, a hóg an campa has in 1889, le hei stilleiracht fuiske. Is trúa nach blaastréir a cháile a bhí am rion chrua. Tréis déim líana carú deirú le cólacht fuiske Frongoch in 1899. Nuair a fógraíoch an cogó in 1940, lig Price an síomh le rialtas na Bretaine, le cimí na Gearmána a chuneálan. A carú na Gearmána amach I mí beltaine in 1960, agus henig na héireanní an bhí dar gion. To. Bhí tuamas leanna bhhair sin gníomhach aimsir na cásca, agus gáhuiad nuair a ghéal lochtanírí amach. I Frongoch, cháin an coilánach cuid dimach na cásca ina chuid scríbhín. The actions of the leaders should not pass without comment. They have died nobly at the hands of the firing squads. So much I grant. But I do not think the rising week was an appropriate time for the issue of memoranda couched in poetic phrases, nor of actions worked out in similar fashion. Looking at it from the inside, I was in the GPO. It had the air of a Greek tragedy about it. These are sharp reflections. On the whole, I think the rising was bungled terribly, costing many a good life. Rinne an colánach gaisce in orda fiche fuist agus is ráidí mhóra. Ach bhí lámh ag Joe Stanley san éiri amach bhealach bhí le. Is éisin a bhí freigrach as rátaisí an fíorsí a Frondáil. Faoin éiri amach agus bhí chuspóirí an rialtais Halliday. This work involved my attendance at the GPO for 2 or 3 hours each day, in addition to dangerous penetrations through the British cordons which were drawing in around the post office from Wednesday. Fu dhearanna seachtaine is éisin an té a chroch an ceann dearannach de 3 mhíleog ólais faoin éiri amach ar fudbhaile lia. Is í bhrong. Imagine anything in the shape of a man being more like a tyrannical old woman than the commandant in charge of this place. I will do the same by you. Darla Shane by Scott an Arame. My yenche trid riv, daring got a pian the yenche. Maidir leis na Gardaí a Frongoch is saidirí éasta a bhí ar mhór na rán an treidí dhéanú feastais na líntí tosaí. Pefistig den shrang yelignach, vi cada going ar sail hain a rira mar bavien lin. Nearly in the Gardaí more an Curistach or in ach an campa in Nucha, agus muid a chorif úr law. Tugti bí an leish dachoing ar maidin, agus yenach muid hain e olavu. Diréir mar a bhí breis cimí a tíocht go Frongoch iirich a bheithh, ba léir gur géire heastí áard agus agar ar dé de híal an champa. I dús ama, bhain na cimí tríal as an gampa a riarú ar bhain sírialtaí. Ach diréir a chéala, rúg cinnarí an IRA green ar chúramí rathe an champa. Go díbhain, is le lindómh a bheith Frongoch a henig an tanim IRA chun cín in únad na hóglaí nó aram síránach na héireann. Cé nar bhiste leis an Gardnéil riarú a gúsaí héna ágáil faoina gimís a gampa, chorach sé géir smachtarú lom lárach má bhí a chuid údaráis héin I mhuial. Is beag ama de réir sin a chaith lehéidí trílach má sibhne Tomás McCurtain agus Seántí O'Kelly a Frongoch, sulmach ar Héget Lambert I bríosún I Sasan iad. Ach, bhí ábhar cinnarí I meas cuid go na fir a fá go bháin, chur a gás Micheál Ó Coileáin. Bhí an colánach ag brethir an éistear de réir a chéala, rud a bhfuil túris faoi ó Johnny Roberts